Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng. Pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka iri ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumelang, ke Cynthia Mathe mo Almansdrift C. Ke na le bothata ba ka ke hore ke tswa ke lapile, ke tswa ke thapile le sentho sa ka sa mmele sentho sa ka sa bosadi se le botlhoko le balekane a ba dule and le ka mo hae re tshwenya ke dilo tse ba bitsa gore ke mahotlo a bošiu mara ke dilo tse tsa go fofa ba e bitsa gore ke mamanthane dilo tse di bonang bošiu montshare a di bone a di bonagale le ka mo ntlong di a tla di ntse di fofa a ke kgopela thuso ka he le thusitse ba bangwe le nna ke kgopela thuso. Ke a leboga. Thobela, nna ka lebitso ke Dikeledi Mmina Mabunda. Ke tswa ke le lesaeteng la ka Merefere mo Madubaduba. Ne ke kgopela go shara le lena bothata ba ka mo gae. Ke kgale ntse re gola re godiša ke motswadi e leng mme fela re be o fihlela tšatši la re balang ka lona. So since then, even before a hlokofala, ne re nonna ntse re bereka batho sa ira le selo ka mo gae. Ba abuti ba ka ba bereka mara ba sa nagane le go lokiša ka mo gae. Mara go le one o kgona nagana ra wa ko gae o shota ntweso mara ko se tlo dire go apala. Tšhelete re swere no fela sa phethagatša lo tša nnete mara e le dilo tša go tlala tšona di iragala ka pelo. Ba epile di-toilet nkare ke makgatlho a maane ba epa di-toilet ka go fela toilet tša teng di no tlala go di tlatša keng le rena rena tsebo ya gore go diragalang ka mo ntlong ge o ka ntlo ra ile ntlo last year mara no ntlo ya gona o lebeletšeng ka re ke marope mo gohle go laeta ditlopo di no swa go kitima magotlo šo le montshegare re kwa mešito godima ntlo lefifi le le bang ka mo ntlong a se lefifi le le tlwaelang le ya pholo e laetile a o be le lesedi a o dirage leselo bana ba ba yang dikolong ge ba fetša a bana tšwelopele le rena re reng ra bereka still re fihla ka mo gae ga o iraga leselo maso setse re bolokile mme re bolokile ausaka re bolokile bana ba ausaka ba babedi mme o tlhokofetše ka 2013 ausaka a tlhokofala ka 2014 bana ba babedi ba o mongwe kwa le bona ba tshedisitše ngwaga fela ka mahlo a bona ka mokgwa latelaneng ka bona mase re llelang go sona no ke gore go be le tšwelopele ka mo gae re kgone go tseba gore le ba ile gore nga bago ba jele ke eng re kgone go tseba re ile gore go na le lwetše le gore tshwantše di phethagale ka lapeng go le rena re be bophelo bo bokaone bo swanang le batho ba bangwe. Nka thaba thata ge re ka go hwetša thušo go tšwa go lena. Ke a leboga. Dinomoro tša ka ke 071 2411 735 ka mo gae ke nna ngwana wa bofelo gobane ke lekile o bolela le ba bagolo ka mo gae every time go raise issue re lokišeng ka mo gae like ga ona motho a tsošang tlhogo le bona ka mo gae ga batle o šetše ditlogolo la usa ko mmane fela le tlogolwane ba tša nako e telele ba sa tle ka mo gae so a re tsebe le bona ke eng se ba se tšhabang. Thank you.